Prvi i drugi odlomak. Pitanje. S čime je sve povezan stih iz Rimljanima 5.12? Kada bi trebalo da sastavimo spisak biblijskih stihova koje često koristimo, najverovatnije bismo među prvima naveli Rimljanima 5.12. Često se osvrćemo na ono što stoji u tom stihu. Naime, kao što je preko jednog čoveka u svet ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili. Taj stih se često pominje u knjizi Šta Biblija zaista naučava. Kad proučavamo ovu knjigu s drugima, verovatno ga čitamo dok razgovaramo o tome zašto zemlja nije raj, zašto nam je potrebna otkupna žrtva i zašto umiremo. Međutim, koliko često se setimo tog stiha dok razmišljamo o svom odnosu s Jehovom, svojim postupcima i svojoj budućnosti?